hati, mondo untuk mengaji membina alam terpuji. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fadi dunyaya wa akhirati, ya Rasulallah khudh biyadi. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, fadi dunyaya wa akhirati, ya Rasulallah khudh biyadi. يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Demi cinta